abana bariye karungu basaze kabisa. Pwenzero ubu ngubu umwanzi wa ruhari nawe baramukubise arahunze nabi cyane ubu aho bitabira lombiri abacu naho barayikabye yose gwitsa ngo kubarayikabye mu ngezi barayikabye ubundi ahasiga ugamba dore geography yake nagiye kwimeza uvuye Pwenzero uzuza rwitsa nguko wava rwitsa nguko ukazabira lombiri wava bira lombiri ukarenga mu mikenge nukuvuga ngo umaze gufata rwitsa nguko nta wabira lombiri wosigara wabira lombiri akwiye kuba yagize gute yagiye cyangwa akwiye kugwa hano hagati cyangwa agahunga agacano aruguhaja mu ngoma nukuvuga ngo baba barashe hariya mu ngezi ta aduyi twarababwiye ubushize umwanzi usigaye ko bararwanira tubwira ngo tuve hariya umwanzi usigaye ko bararwanira hariya mu Kigazura abandi banyu ko bararwanira za Gipopu nayo ngo bayifate nukuvuga ngo abaturage batangiye kera guhumeka ariko kandi mureka umuntu nazakora ikintu ciza tuzatumushimira yambu kuba dukurikiranye hirya no hino impande zisikwari zina bari muri Amerika Canada Australia mu Bwongereza abari muri Pays-Bas Scandinave bari muri Asia Europe bari muri East African Community mu Rwanda mu Burundi Tanzania muri Kenya muri Kongo mugongo mugari waduhetse iwabo w'inuma ziguguza inyoni zikaririmba ubwiza bw'imurenge nitayegayezwa uyu mwanya rero turi tariki 5 z'ukwezi kwa 11/2025 aho tugiye kubageza amakuru aha bica bigacicikana ni tariki 6 z'ukwezi kwa 11/2016 nari nibesha w'itariki ngayo nguko ngira ngo mbibutse gukora subscribe share na comment na like kuri Joshua TV1 ndetse na Mibunda TV1 ndetse na Rugenza TV abantu ba Rugenza TV imwe ya mbere mugaruke kuri yishasha 2018 nibyo nkeneye tafazari sinzaho muri kugira ngo dukomeze nubundi tugendane neza nk'abavandimwe hanyuma rero kuko twabemere kubageza amakuru 5 kuri 5 mbibutse ko kubuhanga bw'ibyuma n'umuhanga bigatinda ni Joshua Entertainment naje uri kuri microphone ni Rugenza TV ndetse na Mibunda TV1 reka humeke mu magambo abiri kugira ngo twinjire mu makuru yacu tuze kubagezaho uko bimeze muri ya misozi nuko babyutse murakoze muraho bwana munyamakuru gake wa Rugenza kagira ingana abantu sirogagani utakwisa umushitsi bavandimwe badukurikira kuri Mibunda TV1 Rugenza TV Joshua TV Joshua Entertainment mwaramutse amahoro ubu ngubu turi mu gitondo cyo ku minsi 6 ukwezi kwa 11 umwaka ugeze mu marembera ariko kandi ugerenya mu marembera neza nikaya yahari mu Rwisankuku nayo yarayivuyeho nukuvuga ngo ibanza iveho umwaka uzobone gushira nyuma rero reka twihira makuru yacu mu kine gitondo avugwa mu misozi miremire yiwacu ngayo nguko reka tubabwira mu makuru tugiye kubibanda tuba twibandaho amwe mu makuru ari kubica bigacicikana muri ya misozi yiwacu cyane murabizi kurushinge rwanyu twabasabye ko rutazova kuri Joshua ndetse na Mibunda na Rugenza aho niyo muzoza musanga amakuru y'ukuri kandi makuru atariho ubuziranenge breaking news mu nda y'isi ukuri kuzuye ngaya nguko nuko muri iki gitondo ca none urugamba rwakomeye cyane aho bita mu Rwisankuku aho baraye barwanye n'umwanzi karahava muri iki gitondo nabwo bazuka barwanira baza gukubita umwanzi cyane arahunga ubu twatuvugana bakaba ari mwika yaririmo FDLR ingabo z'abarundi FARDC abazalenda babemba banyintu abapfurero abo bose n'interamwe zasize zikoze genocide mu gihugu cy'u Rwanda aribo FDLR mu 1994 zigeze muri Kongo zihabwa intebe aho bazise ngo ni FDLR abo bose bari bahagurutse n'uwonka ngo baratera mikenke ngo bice abaturage uyu munsi twatuvugana hariya mwika n'ubundi ya Rwisankuku abana nibo bayirimo bakuye ibikoresho byinshi cyane ndetse n'umwanzi yahatakarije ahari imiborogo n'amamayita adafite kwangana bwa munyamakuru kugira ngo wayamenye amakuru yego ahabaye ejo niho habzukiye imirwano ikomeye mu Rwisankuku urumva mu Rwisankuku ubuvuye kuri Pwenzero werekeza mu mikenke urenze mu irango wamutsuruzi ushobora kumanuka uzomanuka uja mu Minembwe cyangwa ugahereza uja mu mikenke aho niho rwasakiye bararwana karahava bari babeshwe ngo twirwaneho ngo nutwana dukeya ngo bazarasanga iminota 5 ngo tukaba turahunze ngo bashike bafata imbunda zabo zose
za 12 n'izindi mbunda za requirements n'izindi ziri hejuru zose bajana muri extended baze ngo barasheringa ngo buriya bwana buhunge. Yego. Bwana munyamakuru baje gutungurwa nuko kurya basize bazishinze niko zasigaye. Icyo gusa zakoze zarahindukiye zikora akazi gusa. Turashimira abasirikare b'abarundi bazanye zira 12 bafite n'udutwervo twiza portatif tutaya tukora guhindukira banywa duhindukira gusa twamatuje mu bitugu ngo bagezeyo bama babwira ati sasa FRDC ari kumwe na zirantera hamwe ubundi gintera hamwe na leta ya Kongo ntimuze kubatandukanya. Umwana umwe aramaje ata 6 cya Kongo citwa gute hati ni FDLR kuko nyine yabonye FDLR na FRDC ni kimwe. Yego. Bati abasirikare b'abarundi mwadutereranye. Abarundi ati nimwe mwari kubakoboba intare n'amadubu bari biryamiye mujana gashobobo muwaze mu bico mwahaboneye nuko none ngo bamara kubarasa bamaze guhunga mu rwitsa nkuko babakurikiye kuri point 0 niko guhamagara babo bari mu gipupu ati nimuze mutere namwe turebe ko bano badukurikiye boba nkabagira gute nkabasubirayo. Nibwo nimugoroba hari mu Kigazura batangiye kuresesha udusasu ariko no munsi abana naho bahasuye. Ngayo nguko kuko zifashe tukiri hariya n'ubundi aho bita mu Ngezi muri twa dutopu twose uko tungana turimo abana bahita isezerano ndavuga amadubu y'umurenge. Tutazibagirwa kubabwira amakuru y'iwacu uyu munsi rero nabwo bavyutse barwana hariya Biraro Mbiri. Nukuvuga ngo Biraro Mbiri kubera kuko abacu bafashe hariya aho bita mu Rwitsankuku aba Biraro Mbiri ko barapfira gushira babuze uko noneho bagira gute bakomeza na za point 0 ubu barabakubise mu buryo budasanzwe bahafatiye imbunde nyinshi cyane za musada z'ubwoko bwose. Tuvuganye n'umukoloneli uri hariya full atubwiye amakuru yose ko byifashe hariya. Tubwira ngo umwanzi bamucajinze wamemuchapa na wakamupiga hata wakamuondoa area hizo. Turaje tubereka amafoto ya hariya Rwitsankuku live. Yego hara mu Rwitsankuku. Muri Rwitsankuku ni muturango tw'udutopu tuja mu Ngezi uzoja ruguru inzira zija mu Ngoma winjira point 0 winjira mu Minembwe. Hara mu Rwitsankuku hariho point strategique ikomeye wotera mu Minembwe uri mu Rwitsankuku wotera mu Mikenke uri mu Rwitsankuku ushobora gutera abe no mu Ngoma uri mu Rwitsankuku. Yego. Ariko aho hose hari abahafashe nukuvuga aho uzamva muri point 0 babinjije ikibira point 0 bari hejuru yo kwa Murima. Abaturage bo kuri point 0 ubu twatuvugana uwanyuma akagega neza kagezi na Giheri abandi bamanutse bari kwa Murima abandi bashoreza kana niho bafatiye kagabo kagasaza ni naho haguye uriya kiongozi wabo yari n'umuturanyi hari Buvira abaturanyi bavuganye ko kiriyo cyabaye ngo igitangaza ngo azomara ngo abanyamurenge ngo niwe wari wigize igitangaza ngo arafata Mikenke ngo byanga byakunda akagabo kazagahimba kandi katara ayo namuriya uriya reka ngubwire Rugenza gufata Mikenke ntigoye ariko se gufata ukuri bibaho ti ushobora ta munsi n'umukuri kwatsinze ikinyoma plutôt nta munsi n'umwe ikinyoma cyatsinze ukuri. None se niba turi iwacu turwanira kuba hari abantu hari umuntu ejo wambajije arambaza ngo se ngo ko muhaye muvuga ngo amakuru ngo y'abasirikare bafunzwe ngo se ngo iriya ntambara ngo nihe nyungu abanyamurenge bayifitemo. Ndamubwira ngo se ntayuzi ngo yaye ariko uzi igihombo bayifitemo. Yego. Ngo araki uzi igihombo utazi inyungu ngo igihombo ngo babona ngo bageze muri iriya ntambara ngo nuko bafashe ngo abasirikare b'abofisiye ngo barabafunga. Ariko gusenyuka kw'igihugu no gupfa kw'abantu ntaco bikubwiye ngo ndabizi. None uziki hari abantu kumuza mubona bagenda imitwe ari tono vide nta kintu na kimwe kiba mu mutwe. Yego. Umuntu umwe ntashobora kungana n'igihugu. Yego. Nico catumye Imana itanga Yesu kugira ngo icungure abantu bose. Leta makanika yasize bivuze yaravuze ngo twebwe twiyemeje no gupfa turabizi ko dushobora gupfa kugeza ku mutonyi wa nyuma w'amaraso ariko kugira ngo abantu benshi babeho. Hari abantu baza batekereza ko umuntu umwe ngo nimba ari umufisiye ureka ndakubwira mu butu ntiyavuye muri Zaire ntihari irahari kabisa aho kubwire ngo ndi
hari abasirikare bari bakomeye batari abasirikare b'igihe abo bita ba Herode b'igihe ca Mobutu barahavuye uzoza ubona umuntu arazamutse uzumenya ko igihe kibe kecegera nanavaho tube yajite cyane rwose umunsi bica General Makanika bari bazi ngo twirwaneho ngo bayirangije ariko kandi mwivu ryiwe kibibuka ko hari abo yasiza training mwivu rya Makanika reba tukiri naho ngaho dore reba aba nabo bafashe dore reba wababonye dore byose dutanye dore matekwa zafashwe reba kama soda kama nani ataweza soma na nakuya lakini hakuna kubatatiza bana hakuna sasa leo sema kesho wote tumikie basi moja tu lakini wakikuya watakuwa na masira yao bakuya hapa kwa nani kwa hapa kwa Rukwebo wanakuya atakuwa anapasha kwa usiku anakuwa na silaha uye mchana anapita usiku mtawazee gisini tunapasha muo tunasikia jinsi nafiwa na kule pembeni lakini si wake kienyeji. Sasa jinsi anapasha kuya ni kuandika matangazo wapi? Ni kuandika matangazo swate mukanisa wala kumabalabala na batakuya shibote tunatumikia nchi yetu juni yetu. Njoo jinsi biko. Na sio tunabapenda tutumikie fasi moja. Hatupendi bamaliza mko watoto wetu. Unasikia? Ndio. Hivi kwanza sahihi. Napenda nyie wote mkuye tutumikie inchi njoo yenye ilisha tuzana. Na njoo yenye tutafanya nini? Unasikia? Unasikia? Hivi Kisegeta alisha katala, alisha sasa mnaona deja gouvernement ilisha kimbia. Njoo kuna bakia nyie biko na bauisha, unasikia? Tunakufa wanabawisha kule mlisha kufa mingi sana. Wanakula mzuri sana kujipa pumzi. Banani ba gouvernement wako wanakula mzuri lakini nyie mko na hangaika mko na kufa sama inzi hati ko muratara nk'amasazi ni birebire ngayo nguko abana akantu kasekejemwo ngozo tanga amatangazo mu ikanisa bivuga ko kumabarabara buriya nkuyemwe hantu gakomeye ngo bazotanga amatangazo mu ikanisa bivuga ko n'abakristo bari mu guhanguka bakaja kugira gute ngayo nguko mu Rwitsango kubafatiye basize mayiti zirenga 40 bahafatiye imbunda nyinshi ngo twari tubibabwiye hanyuma matekwa nazo ni nyinshi cyane 40 kuravuga 40 nizeje mu gitondo nukuvuga ngo matekwa zihafatiwe nazo ntizifite umubari z'abarundi ndetse n'intera hamwe abana bariye karungu basaze kabisa Pwenzero ubu ngubu umwanzi wa ruhari nawe baramukubise arahunze nabi cyane ubu aho bitabira lombiri abacu naho barayikabye yose Rwitsango ku barayikabye mu ngezi barayikabye ubundi ahasiga urugamba dore geography yake nagiye kwimeza uvuye Pwenzero uzuza Rwitsango wava Rwitsango ukaza biraro 2 wava biraro 2 ukarenga mu mikeke nukuvuga ngo umaze gufata Rwitsango nta wa biraro 2 wosigara wa biraro 2 akwiye kuba yagize gute yagiye cyangwa akwiye kugwa hano hagati cyangwa agahunga agacano aruguhaja mu ngoma nukuvuga ngo baba barashe hariya mu ngezi aduyi twarababwiye ubushize usibye kwiyahura bari kwiyahura ntaco barwanira bararwanira iki urarwanira abantu bari ibaze nkano bari bano baturage ubushize ejo bundi abaturage bage mu myigaragambyo mu Minembwe baramutse iyi leta y'u Burundi niki dushakaho turi kumwe n'abana bacu nta kibazo badutwaye ko muratabara nde hano ninde wayupfa hano ngayo nguko bagahibura ariko kandi kagahora gahanze gusa ibi ndiko biraja mu buryo turuzi indyamirizi zari zararyamye hejuru y'abantu ngo ziza zivuga uko zishaka rikumvikana hari izindi ndyarya zaje nyuma yazo zisobanura amahimba y'indyamirizi indyamirizi ubu zirindana nitweregwa tuyacisha hirya uko bimeze umwanzi usigaye ko bararwanira tubwira tuve hariya umwanzi usigaye ko bararwanira hariya mu Kigazura abandi ko bararwanira za Gipopu nayo ngo bayifate nukuvuga ngo abaturage batangiye kera guhumeka ariko kandi ureka umuntu nazakora ikintu ciza tuzatumushimira
cyane nukuri osi uri hariya komanda uri hariya mu mikarate ngo yabwiye ababo basirikare ati si ko turarwanira iki abanyamurenge bari kumwe n'abana babo batuye neza ese ni gute turasha kurasa abanyamurenge bari kumwe n'abana babo ko tutarasa Fizi na Baraka hari mayimayi yego ko turasa mu Minembwe kuko tutarasa mu Gipupu hari ababembe kuko gusa tuvizi hari abanyamurenge niki gihari abandi ati sasa wewe ntiyobokiyoboye urugamba niko gufata abasirikare babacisha iri yepfo ya nani baca za Gipupu noneho ngo baze guteraga baturutse za Kigazura ntibyitwe ko ari abarundi byitwe ko ari iki byitwe ko ari mayimayi ariko turashimira umusirikare wo mu Burundi wabwiye aba bati stop tureke kurasa abaturage ibi tuba dukora no gusenya igihugu uwo musoda yakoze neza tutibagiwe n'indyarya yajyamishije indyamirizi hari yiri umva ingabo ziyobowe na Zebra rifukundu zari muzirasa bamenaga nuko nyine amene nuko bitagomba gucaho kwerekana inani nzuri turuzi hano ishinze ni mwirango ryo kwama ni kwirango neza ryo mu rwitsa nkoko kwa mashoko cyama chetu kinambubu sana cyama chetu kinambubu ngayo ngo kuko byifashe iwacu reka tubanze tukarebe uhere reka twe kugasubizamo YouTube itaza kutuza nakavuyo dore tusigaye tuyitinya nayo yabakaga ngayo ngo uko byifashe uhereye mu Rugezi ukagera mu Minembwe hose ubunyine bari bavyutse neza mu Rugezi wabahateye vaccine irafata baracyatuje na Mikenke ubu twatuvugana abana bahita isezerano baraporinze ko bararya bahafasha amasasu amabox arenga 100 na ibintu byinshi reka tunyarukire n'ubundi ikinshasa ariko havugwa tuze kurangiriza makuru yacu n'ubundi i Burundi ikinshasa ko haravugwa n'ubundi ifungwa n'ubundi ya Lieutenant General Pacifique Masunzu aho bivugwa ko ngo ubu twatuvugana harejo bakaba bamukuyeho ipete rya Lieutenant General Pacifique Masunzu ubu bari mukuyeho ubu bamugize umusirikare yabaye ngaci wewe ubu yabaye umusirikare usanzwe niko bimeze bon iyo bavuga ngo nibivugwa turabitegereje bizakorwa n'inkiko kuko naje mu nkiko uri kuzagaragara gusa turashimira abantu bagize uruhare mu kumufatisha rwose turuzi ko yafashwe iyaza kuba kiri hanze ejo drone ziba zareriwe hejuru Mikenke zirasa abantu rwose ejo ziba zareriwe zibarasa ariko kubera nyine ko nyiri drone indyamirizi yagiye dore intambara kiragwanwa turashima Imana inkota yari itugoye Uwiteka yiroshe hari umuntu yayiroshe mu kuzimu hari umuntu uje wazubwira ngo se ngo nukubera iki ngo twishima ngo gufungwa kundi muntu namatoya ntabwo twishima gufungwa kundi muntu twishima ko inkota yari turiho ituvuye ese ubundi usibye Bibiliya zivuga ngo ukunda umwanzi wawe hano ku isi yari ukunda umwanzi we ninde wewe Nyagasani umwanzi wawe agapfa ntubukize uburuhutse noneho iyo umwanzi wawe apfuye uzusigara ubyara ukabyarira ahantu heza worora ukororera ahantu heza watunga ugatunganira umutekano naho iyo umwanzi wawe arambye ukomeza kugwiza ibyago rero umwanzi wawe akenyutse nukurushima Imana hoya nukurya inkoko cyangwa ukarya zahambaga ngayo nguko nuko nshatse kuvuga ko abantu bose bishimiye ko umwanzi atuvuye hejuru bagomba kureba impesa yawe kugira ngo mwishimane hoya barebe uko bonyoherezaho naje nishimye kuko ibi bintu mu frere ndiwombwira ukundu habe n'iyi ntambara uko iyo uyu mwanzi aje kuba gihari nzagwitsa ngo bari kugwanira gupfa no uyu munsi baba barashe ubunyumunye ubu drone iyaza kuba tarafashwe mbarahije ukuri kw'Imana yose dusenge urya munsi wiriya myigaragambyo yo mu Minembwe abarabashije drone yarabonye aho bakumani ntabwo atabara baraseshije drone ariko kandi ubundi icyo nzambwira abantu bwana Rugenza
yavuye mu bintu by'ubu sentimentaliste kugira amasantima ashingiye ngo kumurara ngo nimba ari mwene wacu ngo yakoze amakosa ngo urumva nyine ngo abantu bose ngo bama baceceka ngo yaye ngo nimutegereze iminsi kwizo ni ukuri uvuze ngo umuntu yapfuye si ubumwisha cyane twishimiye kandi uvuze uko biri ntuba wisha ubuturanye none se twishimiye ko umwanzi wacu waruhaho twica tuvuye hejuru umukozi koza hoya ni gute baza bavuga ngo Dawidi ngo azunguza umuhumetso ngo yari afite mu ibwe ngo gitwa kwizera ngo araritere ngo rigwa mu gahanga ka Goliyati bagatanga haleluya ariko twavuga ngo dore umuntu waza utwica natwe atuvuye hejuru ngo ye mukoze igitangaza kubera ko ari Goliyati si kibazo abo Goliyati yaza yica turavukana suko iyagumaho ari kibazo rafite minembwe turirirwa tuje mu mateka ya Bibiliya natwa yaca ari hagije nizaga nkubwiye ndinza nibaza n'ukuntu baza bavuga ngo Goliyati ngo Dawidi yica Goliyati ngo amaze bagatanga haleluya cyangwe bakavuga ngo Miriam ngo amaze kwambuka Yorodani ngo araririmba abantu bagatanga haleluya none Miriam amaze kwambuka Yorodani muri Yorodani abanyamurenge bari barimo oya ageze yakujya araririmba kitso turavitara mwe nuko inkota yari bariho y'uburetwa bakavuga ngo Farao ni ngabozi ifarashi nuwo yari ihetse ngo Uwiteka yabiroshe mu nyanja ariko yaroha abandi muri prison ni farashi yari bahetse n'ibyago bari baduhekeye wabivuga ngo urahangutse hari uwanyandikiye ngo kuravuga ibyo ngibyo ngo uri he ndi hehe nyine turareka kuvugisha ukuri kw'ibiriho yapfuye ari utazwiryaho cyangwa umutaka amavuga ngo suku ngo ko muravuga ngo ntimuzi ko ejo ngo mushobora kumwaka serivisi yego turabyanze nakore neza yemegwe Imana yabwiye Kayini iramubwira ngo nukora neza uzemegwe ngo ariko kandi nukora nabi ngo ibyaha biko biri tugatugirira ku rugi rwawe ba Hamani tugize Imana twebwe gaturinga ba Moridekayi Hamani wari umaze imyaka uruhora ku muryango yaratubambiye urumambo tugize Imana niwe wagenda tuzengurusa inyarurembo avuga ngo dore Imana ikunda nitwibaneho inyarurembo hose kwirwaneho amatuwe mureke indare za salamu ngayo nguko breaking news tunyarukira Burundi ahari kuvugwa abana ba buri wirengero bagera ku 8 guhera ku myaka 15 guhera kuri 16 ngo babafatwa n'ubundi bafatwa na delegation ya Munigantama y'umusore bita Nkumbwinka wawo bafata ngo akabajana muri Gumino turagira ngo twiyame abantu bose bari Burundi dukomeje no kwiyama n'ubundi n'ingabo z'u Burundi twarababwiye ngo tuzobafata ibintu bitatu mwanze kugenda kubwineza muzoduhingira tutabahemba muzoturagirira tutabahemba mugiye kuba abakozi bacu hari hano ni mutitonda amva makuru hari nkubwira uko ameze bari akagara kacitsemo kabiri gafite ngo igice kimwe kivuga ngo bajenge ngo Gumino noneho ngo ize kuva mu mutwe ari uzozutera ntikazitera yitwa leta y'u Burundi ntikazitera yitwa Mayimayi izitera yitwa twirwaneho ngo ariyo Gumino ngo yashaka gukuraho indi twirwaneho iri mu minembwe ariko ntibazo bagezayo hari abana i Burundi bari barabuze inzira uko bagenda hari abana bategereje bati iyo tugira Imana ngo baze badufate niturenga mu bijombo kurengana mu bijombo biroroshe rwose abo ngabo bari muri ubwo buce icya kabiri hari abahabwa ngo amafaranga bakabwira ngo leta izobahemba ngo leta ngo izobaheze icubahiro ngo leta mwabahungu mwe leta izobaheze icubahiro bahenze David tuvugaga icyabaye example typique bahenze David ava muri twirwaneho ari ubu nyine ari afungiweho ninde wamuhenze n'ubundi si nduza si Hamani ariwe Masunzu ngo aramuhenza aramubwira wewe ngwino uraja muri leta no marusha muri leta bazagweza amafaranga bagweze icubahiro usubire ugiye kurwanya intambara none ari hehe nabano bana bahababeshwa nabo ko barabeshwa ese Munigantama yabaye muri Afuderi aba muri RCD aba mu Maliberiyo yose icyatakuye mwico gihe ahayaza kuvuga ngo ofete ntahana arengeraga abanyamurenge Munigantama wakumanya bamaye ngo nibaje mu mikenke gutera ngo nibaje mu gutera abanyamurenge yego kubera ariko nawe nindi ryamirize nawe ngo ubushize nabonye bavuga ngo akagara ngo karabaka ifaranga ninshi ibo ino ntambara mu bandi twebwe
Yego. twirwaneho MRDP AFC abafana bayo abayumva abumva rura rupfu dupfa twe tuzi ko iriya ntambara kuri twebwe ni igihombo giteye ubwoba. Yego. Ariko ku bandi izi njyajya n'injyamirizi izi zirirwa muri presidence bano barezi dufite bo ni business. Ibo ni wa mugano w'abafaransa ngo fighting is business. Kurwana kuri bo ni inyungu niyo bera babakora bose yewe kura bari mu budandaza. Ngayo nguko kwigwanaho niyo nzira yonyine kugera ku nsinzi yacu kandi twirwanaho kugira ngo twikureho inkota mbi. Kudeshapu rero twigwaneho ku kazi keza yazutse ikora kandi kadushimishije, tukaba dushimiye abanyamurenge bose mudukurikirana hirya no hino muri Amerika, Canada, Australia, mu Bwongereza, muri za Pays-Bas, Europe, Asia, East African Community, aho hose turabashimira cyane ngo mukomeze mukore subscribe kandi mukomeze urushinge rwanyu kuri Joshua Rugenza ndetse na Mibunda TV1, aho hose mukore subscribe kandi kugira ngo ibiganiro byacu bizoza bihora bibagerera ku gihe. Hanyuma rero tukaba dushimiye wewe waruri kubanga bw'ivyuma ari we Joshua Entertainment, nanje uri kuri microphone ni Rugenza TV ndetse na Mibunda TV1 Amadu Bimurenge. Intare za salamu.